ti kinasaya at nakada kami sir ta. Ngunit imbang na ipadawat nakada kami. Naamuan nyo dati pasama. Bale, in chat lang ni Secretary mi diserta. Mapan kami kung mag house to house visit ti. Agite, buntis. Dagi pagbitingan ni Sir Kut. Hindi pa damang na nagaburan. Sige, nagtartaray na kung sa tata. Nabigla ta. Ako aron ekspektaron nga kasyay. Hindi dumano na di barangay hulmi. Ang kwamuti napaspasamag sarta permi kanunga pimurpuraw ti rupa kon. Isuya ko na ni midwife idi. Tuwaw ka man pelang ate tag-relax ka. Nakapurpuraw ta rupa mon ko na natanabigla nga ron sarang ko nga. Ang mga ma-expectar nga kasi ti napasamak na. Ma'am, nabayag ko namin ka din nga bubra na dito bubunin man. Tapos sigon dito sa sarita mo ka. Dito nga bubul, nga mapagbalinda ka pagalaan at tanong na may ikabilya yung pagtarak ng nakito. Ewan sir. Ipanda ko mga ortog lusob ijayan sir ta pa. Kasi mati nakapasamakan nan. Ma'am, kasano mo iladawan siya? Nasingpat sir. Nagagut kulak ta. Halos inaldaw nga dalata dyan ta. Bangbangkang na sir nga inak natang na. Inaldaw nga mapan aglakot ti buwati tatang na sir. Hamo nga may ikwat ti kinasaya at nakada kami sir ta. Ngunit imbang na ipadawat nakada kami. Isunto ti malaglagit milad ta kanya na sir. Nagiyakin na anos, nasingput nga kabsat, singput ti babarkada na awan mo ti masao nga madi nga kuan na sir ta. Napintas ti panaki trato na iti kakadwana. Ano tinawag mo pa nagsente? Idi na minsan sa sir, idi mapanak agkwa ti natang. Ako mo ti parang partaang napasama. Awan mo ti na kuan mi nga kasyay sir ta. Tiyan mo mi kat awan mo ti ekspektar mi nga kasi nga mapasama kanya na sir. Ma'am, magpaisa daw kay anak mo. Da anak na nga kwa sir, DJ Mesa. Ag 4 years old to pa lang kaya ti July. Ang kasalungaro din ma'am, takas din pasama. Kunamot dagiti kakabsat na sir kat handabot ka no nga baybayan DJ anak na kunti asawa na. Okay. So ma'am, no, pas bilang man pasarsaritam isuna, ilata anak ti pensahem ken fan. Tikas la kasarsarita. Sa ding no man adda giti ugali kuno kwa nga naikupak kanyam dispensaran na kat amok nga naragsakat iyan mo tatanta nakwamot siguro te kastam iti rabaw ti dagan kat inala ka ni apon kasi kat sikanto ti mga iwan kanyami sikat ti mang subsubaybay kanyami iti abang nga da kami pelang dito rabaw ni daga ni apo daga kat di pamilyam nagi anak mo isulaon iti ikuka na anak na sir ta lakay kanon ko basit pa anak na problema di imbag kanyayo ta nakapagpakoleyo kayo nakapagpaturpos kayo basit pa iti anak ko kuna na iso sir isungan na porsige nga agtrabaho tapno no makaikwat ti pangkuan na anak na ti panagbasa na sir. Tatagon ka mo ma'am, anak mensahem iti pati na kami. No lagi anak na sir ta ano anong tumot ti kuhan ako siguro ito nga agkitakit nga na maitulong ko nga financial ano kwa matulungan min tumot siguro mati anak na sir kasi ni apo palubos ni apo.
Dahito'y adamag iti sagsagot kada kayo ni Ma'am Aida ganuti si Alexander iti Hawaii, RHVA Car Rental iti Ili ti Vintar. Kap Brian Kasabay iti Barangay 14, San Gregorio, San Nicolas. Ma'am Emily Wasay Baldonado Mandapat iti Guam, USA. Kap Dennis Aliado iti Barangay 18, Bingao, San Nicolas. Esmin Halo-Halo iti Barangay 20, San Nicolas. Kadagiti sponsors, Diyos unay ti Agnina.